Angkatan bersenjata Rusia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pasukan musuhnya untuk bisa bertahan hidup di medan pertempuran. Berbagai cara dilakukan militer Rusia untuk melenyapkan pertahanan militer Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Senin 14 Oktober 2024 yang memperlihatkan momen penyerangan pada posisi pasukan Ukraina yang dilakukan para pejuang kelompok selatan. Tepatnya di desa Okrosko di DPR, pasukan Rusia menghantam konvoi kendaraan militer Ukraina yang teridentifikasi kamera pengintai. Pasukan Moskow memastikan serangannya ini memberikan kerugian yang signifikan pada kubu Zelensky. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Все вот эти лесополки, все это под нашим контролем, все зачищено. А вот эта колония, как можете заметить. Здесь тоже у нас выставлены посты, ведется круглосуточное дежурство. Мы не стали затягивать и в течение 3 дней собрали штурмовые группы, собрали технику, взаимодействуя с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское, где мы успешно спешились, закрепились. Мы приближаемся к Курахово, мы знаем, какие там укрепы у них, ждали более жесткого сопротивления. Но они не ожидали, что мы так быстро пойдем в накат, так скажем. Они не успели укрепиться, поскольку они откатились с исправительной колонии, с острова, также куда мы внезапно заскочили, так скажем. Они откатились в Островское, и спустя 3 дня опять мы туда залетаем на бронетехнике, спешимся, начинаем зачистку. У них не было вариантов, как опять бежать. Мы не дали им опомниться, окопаться, укрепиться. То есть давим, идем вперед. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.